The sunburst flowers calling on warm days overdue. Kumsang khazakwa somkwa pariat me ni somni pariata no pangkiu tlutuk tu siongam gyonggi do South Korea alopianga she's inappropriate the way she's approaching us I disassociate exfoliate the renegotiate she's closing up tuna chuan kumsom ni pakhat alo ni to a choice member ani a lead rapper le vocalist an group a hian ani mekani aming chu Kim Dahyun ani unaw mi pa pakhada neya ama aya upa a aming chu Kim Myung Sho ania Christian ani bok Dahyun hi no pangdu om takani a ano panlai po ina cute ema wangin mitam tak mitala thin le a no pangte ani atagin zai le lam hi atui ema kumsang ni som pakhat khan pol rukani in biak in lama eagle dance chu ati a Hillsong hla the power of your love a chuan lama he video hi upload ania YouTube pa n2 antamin alar hle ani Heya eagle dance alam dan hi Fortnite games sa aron lang nge ani Christian ani angin biak ina zaile lama tepo atel vereng china ni biak ina hian monster exami Dahyun ne nanin tonga thian thatak an ni ta nge anu le pate in nei kum khatna hian apa hian anu chu thie pe a chu thi chu anu chuan Dahyun hi ape vele a he thil hi athil ne izinga hlutak le angai hlut em alo ni ta ani Middle School Kalayan Youth Performance Festival alama JYP Entertainment Casting Associate chu he competition a hinan kalvea Dahyun an mu chuan an du hleya audition turin an soma July ni sari kumsang ni som pania a auditiona atlingta a training chun zomta ani kumthum le thali a training ani a training lai hian middle school kalai me kalani a school ban vele training room a akal nga langai thina a thianti nena Sunday le dukbuki aya shopping te chu girl group a debut tura akal san angai tak thote asoya a training lai hian an senior the music video ate po lanna aneya got 7 music video stop it ale 2 pm mi wu young music video rosa te alangani a training zo chuan JYP Entertainment Board sai 16 show chuan atela choice member ni turami som parukte inti siak na ani 16 show chuan episode masabera a eagle dance khana ron lam le a first episode a po ngai event a hlo ngal ema he show a hian adin hun po chu in thlak ve renga JY Park po chuan episode an kal thui deuh nu chuan lam lai le a perform lai te chuan a natural lo ti te ashila tilui mel pulo tur te na tia a perform lai chuan a tran mel ma ti te ashila 열심히 하지 않으려고 해요. 왜냐면 저번에 열심히 해서 떨어 Mase athokrimin ma son boka shiom tam tak po he sho hena paltlanga a practice na sa MMA he sho chung hian a thalamina in thlak na sa boka ni a top lama phei chuan result ai ma chuan ama ma son na chu angai poimo jok thote asoya he hian no pang hle ma se aril rupui tin zia atilanga twice member ni tur chuan atlingta a Twice member ni tura tling pathum na ania JY Park chuan tu thin lungpo ane theyati a Dahyun hi thanani chan chu a skill de hi la ngetok lo ma se ama hian mi big ni na oma training le practice vakpo a nei theilo aneya mi mitlak dana thiam hle bokani atia October ni somni kumsang ni sompanga a chuan an debut ta ani
kumsang ni som paruka October ni som pakhat khan yono nen TV drama anti duna he TV drama toya hian school no panglema anchanga Dahyun le yono de hi achang to bera antangani high school love story lamani a anpani inkara hian atak taka engemu a omti soya tamle hleya ma se shat zui tur chu engma om to lem lawani anu lok thakhat nuwa university admission ata na exama fan tam tak ten an zuya a exam tur hi fan stand present an ron peboka security le staff te chuan an hno kya na ngai pha a heti live video po hi mi puyan tam ema wangin record thata kalawom lawani kumsang ni som pasari November thakhan let's eat dinner together ti showa chuan Dahyun le kang ho dong te chu an tel ve a dinner na turan zonga he showa hian celeb te chuan mi in te chu kikin tlai chu eina tur an zong thina an phal le phal law an zo thina hun tiam chunga eina tur an mu nge nge yangai thina ni ama sabera an hlo chama aduta chuan kongkabula an omlai chuan no pangalo kala Dahyun a mu chuan makati leya choice fence ru ta kalawni a abeka phor ngala choice light stick le an album tharber choice Instagram chu a phora Dahyun chuan a sign saka no pangmai an lani awangin anu chu an dilanga ya intercom mang chuan an dila alo phala an vai chuan an lom hleya he a fan hian a lom zia le a ta chep thu te asoya abula Dahyun thu te chu a en reng thu te asoya ni Dahyun hi SM Entertainment JYP Entertainment le YG Entertainment a audition a atling veka ma se JYP Entertainment hi ama alo pom ha saber tu te an ni awangin a thlangani bok nu te lam reng reng hi angai na leya a favorite drinks po chocolate milk ani chocolate po angai na leya chocolate te lawin kom theilawa ti hiala horror movie hi a hlau thei em awangin a en theilawa ran lampang uile zo te te hi a hlau bokani a stress chang chuan ati ziaum nan anui tam jok thin amita thalo hleya lens avwa renga ngaya camera amu fu thei hleya a shiat lo laya lo lak ru ka har hle thin kumsang ni som pariat ISAC competition khan Jimin ma Dahyun hi athua Jimin hian endu hleya a en reng laya je hopin ron biak po chuan alo shemang lo hiala he video hi YouTube pa upload po om le nwalani ami padu zong chu mirin tlak tak le anu le pa te za thiam le ama mangai tu adu ani